بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إمامونجي تاريخي مي محاسن تاغا بارودان إمها إزدتري إمامون أدي مثل حاضر ودان تبي إمها بيفونا أدي أونلاين كو راجعه كيك أطلتكم باري ودانو من دوا إزدتري إمامون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أقول منا نيدكي ورفس وفاوي دوله راجعه كيك أطلتكم نتسدق إمامون مجالساga kiki sessions tago baro mu minde kami agunna libun warabudu fale imamunge mi tarihi mahasinta ki irad kurfiyam eligendia warab warwada bingale mi bingalu matiga man Allah irad kurfiyam huttumen neti den dua ko huttumen neti inshallah mi mahasinta komme har ko islamic antaka be uzarain erega tibbawane meren mi mahasinta kureg gendane kame kutuba midiye kanaligen ade mi mahasinta ki mi wara tarihi mahasinta waragina mashwara ya waragina husainunta awunme me wani balagen fa irad kurafiyam te huriya befulum husailu fi mashwara ya khiyal fulta ki awunme ya amal quran khiyal fulta ke mashwara take Enkamu Uriya Befun Agul Faratum administrative Namuga Adi Imamuga Kantata Beletunga Iskotiba Befun Namuga Adisefar or Boshkutano. Me Mahasinta telling our Mevani by Kantata Kure Gendan Nimaf Adi by Kantata ki Algunmen Kuliaka Mitaga Nimen Kantaka Noma Kuga Ekankang Nimman Gotek Macha Maswara Kurma our members Kantaka Mevani Nimaf. Sotan kamka awul dannawaane rajyen beerum imam tamrin kurunge mashru' huttumen neti kuriyadana henun jalsaage sagun benne fadan komme aharako maduwegen essate ke imam rajyen beerum ekeki tamrin program ta kuga awul men fonwan waaka dannawan adi hama yako bebe faha kure nukuta yabis ishara kollan ei imamun diriulewene goittake fahakurmuga fasiha goittake intizam tage geno migotun ekamaki sarkaruge siyasatuge teriya ekam waddanche ekam waqiwe imamunge hoselu imamun housing scheme ge teren khas kame kane eluma izet rais jumhuriya ya hame agun men gendan wahaka imamunge malumat ka danno ege terega male city area ga housing scheme taka atol toge housing scheme taka simene gota hama ehme awon men kore gendan rajye ge ki atol taw ge hori islami markaz taka de imamu hamadisum e bangi go amihaka imamaka migutum islami markaz ta qaim fur sarat takuga islami markaz ge imamaki ilmu befula ge utuga hamadisum adi e mati degree hasil ko famiyago hamadisum miguta awon kore danwa ka danwa adi islami markaz ta ulay fur sarat tawga mustaqbal ga islamic ministry ga mandub tibage ke sarhad ke imamuna muamalat kurevena goi awul ma intizam quran wa kas anno hama egota imamun ga uselun tawme libe fe bahuri ei council taka imamun nauna gulum itura bade kurmat taka bade goddin mattaka ministry masaket ke kurun irad kurake mekama gule irshad taka awul ma mi feshe hafta ke terega council taka fonwara wa danno imamun ga terega tibbe waragina befulna ki waran ma khidmet ter beful wara khidmet teri ikhlas teri wara heo ma masikatega debiti bebay megota tibe tibumuga insanu mima emi hunna bes ekeki tobi balik taka mikan kam medurive Allahu almin emmena shifa mimar kurbashi adi awme terega tibbe bali befulna awa shifa mimar kurbashi migutun kidney failure for tibi me sebati imamu tere adi cancer tahammul kurumla be for sebati ministry gastu kurani awon me imamu nataka mi taaruf kura insurance scheme emme forta mi be funge ki beneficial irad kurabia mikamataka alanje fiawlu mi feshe hafta ge tere awon me ala
adena mikamuga mi algonmenna insurance company taka iratka mige korings men mashwara badun take gosfa mi fashe hafta ge terega mikama amali fiol ganes emme furtama mi fada khas halatu ge tibi farayat taka insurance scheme algonmen hulu adena e kanali fonna emme mati emme mitana qabil ko hor mimmaru base farwa korean asandage nizam ge itura koranje kanta kurmataka koddeve khidmat gotu inshallah eka awna fai koddena den algonge khiyale ki imamunge union ne annange bajihe me union ge beenuma ki irukula muzahara kurmennu siyasi kankam terwan mennu eggoda kalles gawmuga tibenge bajihe siyasi shikare kannu kahir ko tibe muassasa tafis ei me dini dawatai manhaj demetu mataka khassa ko miskitaka gule kankam dunege gawm taka tebe fon terega Saudi Arabia ki gawm taka training program tawge wadanne befon fenodanno ne ki jamiyat ko kodde mundi khidmat eki jamiyat ko kodde mundi khidmat dawat khidmat dini khidmat miskitaka gule kantat e algon me kushalan imamunge union ne wujuduma me union manjeni political not siyasi nufuzun ekibafawa tahir muassasak ege beenumaki ereggo onna muassasa ereggo onna wuzarata muamalat koggen daira gule kantatta kuga khidmat fulako mashwaradi mibawtu kanka kuriyo imamunne ki fursat fay koddin imamunna gule program ta hingu erum e union nakun kanala program taka algonmen ministry faratun fund hoda dinuma beruge ki fursat hoda dinuma mibawtu warage kantatta algonmen koddeven ehemima ekantatta kebe fon gamacca agon to kolla den anekkamaki meedo algonmen nimaf miwani imamunge strategy committee not imamunge majlis onna baje rajye komme atolakum imam kunna gota e imam hunnanje imam kanalambi e atolagge imamunge meduga mashwara kokke agonmen wakimiye kumiyani mi ke hen nunagana tebe from atoltakum imamu kanalambi kaakuto timannamenge faratun hunnani e majliyuga e majliyuga beenumaki ministrya coordinate ko ministrya coordinate ko mashwara di nadita filwan khiyal taddi sarkaruga muassataka mashwara kurma raisa hame bes fononje kankam ministry medul ko fonuma adi kuriyanwe tanuga imamunna ministrya guligen kurevena kantattakuga mashwara ministry di dehas fan service wana haruga ministry ge action plan ekulawana iruga imamunna gule gotum laana kantatta kaneluma nifada kankam ko ema kuriyan me saada dobuga muddatuge terega mi mandubum hoa ministry ennanje hen mikan qurani council ta medul ko rasmi ko agon me city fonwana council tak e hisabum e atolge imamunga meduga mashwara kurevegen commerce ekaku mi majlis manna kuda atolakas bodu atolakas ekaku anna anekkamaki irat kurevya koms kitta aras kurma miskittawge daur fula kurma ade hamaemme ekiki tawlimi beenutaka miskitta beenu kurenu guttake kanelo mis imamunga emmacca algonne maani dukolla mi maganu gotegga mi mahasintage mewa adi mi iturun kebefulunge tere mi ayyamwa committee not imamunge majlis mi majliyuge terein hushelundaga khiyalta policy level gendanje kantatta civil service gendanje kantatta hallu kuranje kantatta irat kuraba hallu kurma alona mase kurana e committee baddalum am barabar beven intizam majlisana khiyalta minister libe wimarakum kama be idarat ka muamalat kogen maseka walna kure gindan wa kawara yagin kama inshallah algondanna mi denne kantattaka tebefulu samalwe mi mahasintage tereng ufambi muhim kaltake mi macca inshallah warage kan tartibe gedan mi hama mi samasa kaun baba mahasintannu mi ki mi wara muhim masakkata un qabul kuran rajya imamunna ke waran adadu gina adi wara dati kantattake ebahur mi getire hallu kuranje ala nudevi dokolla fa babanje wara kure ma muhimmu dairaye sarkaru faratame rais jumhuriyas mikan kama hama wara gato
salatu samal kon devwa ehem wima mi mahasintage emmeha nimuntaka e befulun devi khiyal furta inshallah raisa hamamas awun men funwa den waqtanno ema kuriyong dostake ki fagati dostake kamuga inshallah awun men malamai ndo algun be duai ki Allah subhanahu wa ta'ala algun menna ikhlas kan defa mi masaketu be barakalava algun menna hewmaga magutakka algun menna ki hew bas qabul kora bakam alifu mi mahasinta miha kamyab kama ku ga bebi ge midiyei barakena fayat ki ge iter kama ku ga ibar luma ku ga nural kama ku ga min kamu ministry ge imam kan ta balata section ge emme is befunna sha emme ha lubati muwazzafuna ama wakin ama nan mudenna nawes miha befunna wara ikhlas kama ku ga algun shukur danno adi ke befunna shukur danno kuriya befun wara shawgori ka algun fa kurun kuriya befun hazirine sepe session එක episode ka maduge nude ya gina atete ge imam adi wara gina rajashom sida ham mi mahasinta bari wada numa mitala datur kurwa wada inna befus wara gina adi atolu tawge sekeki hol tawga befun efve etanu guys miga bari wada inna munge devi ehma horiya befun abul farat wara boda shukudanna council taka be swara bod shukudanna council taka wede mi ebar lefuma ehi tarikama horiya befun wara bod shukudanna agun menge mi mahasintage safuda farikolu kantata south catering sponsor ko devi kamataka south of wara boda ikhlas tarikama ko agun men shukudanna bay befun swal kurba mi ando social media comments mi ko comment ko fe kiha dawla miha fagir dosore ki be miha ba mahasinta da baba mi kan kami kurani agun men mi mahasinta ka dawlat ko budget 2000 sar dennu ko efes mahasinta ka mi mahasinta ka bes efes mahasinta ka agun men libunu echge hifagen eki bihun ge iteri kama ko mi fa dawra gen fa tagon men makure emme furatan ka ministry ga muwazzafun ge hiwa ge ka murali kan hifar asum nikan kan ma won fa ko huriya be funa ko shukudanna wake khas ko hum imam ge section ge be funa adi ministry ge studio islamic studio en kurumunda burama seketa ka be sama baran ikhlas ri kama ko ga algon shukudanna mi ufedige midiyei wara muhim asas den inshallah komme harges mi mahasinta kure dan hottumennati ehme ma miyanna harges ama huriya befunna badlukalum ummiduga agun wakiwelan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade shukriya wazir kuriya denguti imamunge mahasinta ge baverinna certificate hawal kurum minimum from ko devani mosque management section ke director Ali Asif ahan bara adabar ka tanawala Sheikh Ibrahim Rashid kariyo certificate beta Sheikh Ibrahim Rashid Alfal Ahmad Rashid mi mola Alfal Ahmad Halim Bahitado Sina Alfal Ali Akram Hadal Nahamadu Nasimi Bila Alfal Hussein Jamil Lamawa Farutagil Alfal Ali Nazim Rasmato Alfa Alfal Ibrahim Abdul Ghani Laven Oloval Foshi comment Alfal Hussein Sifat Muhammad Hadal Anyamidu Alfal Abdul Rashid
Rashid Ibrahim, Alif Alif Malos. Alfal Abdullah Ziyad Muhammad Kafta Dinado. Alfal Ali Ramiz Alif Alif Matiwal. Alfal Ahmad Shafiq Hadal Hanyamido. Alfal Muhammad Julud Sinfedo. Alfal Ahmad Zuhair Hadal Makunudu. Alfal Ahmad Sharif Hulumal flat number 317 Eke Sumeng Hatere. Ashay Ibrahim Rashid Hassan Barbar Shukriya. Demi Danawalani dengan sertifikat tapaswa dewa Salman Muhammad Latif. Alfal Falahuddin Sharafuddin Ra Alifushi. Alfal Musa Muhammad Raveni Hinnavar Nurani Age. Alfal Abdullah Azzam Ra Kinolas. Alfal Abdul Aziz Ibrahim Faf Darabudu. Alfal Ayan Ahmad Inan Kaftal Gaddu Haviri Nas. Alfal Muhammad Farid Aliftal Mamigil Hatikolo. Alfal Hussein Sharif Faf Fiali Bagichage. Alfal Sibukatullah Ahmad Faf Nilando. Alfal Muhammad Walid Ibrahim. Alfal Abdullah Walid Ibrahim Hadal Makunudu Jamila Hiya. Alfal Muhammad Nasir Shavin Fiva. Alfal Muhammad Zamio Zaim Kaf Mal Mafano Nero. Naru. Alfal Adam Said Nun Huludu Samandar. Alfal Muhammad Shahid Ra Innamadu Nilafar. Alfal Adnan Abdul Karim Badaufan Asurmag. Alfal
Alfal Hussein Shakib Hulmal Dolas. Alfal Abdullah Muhammad Abdullah Nain Noon Hebado Baharoge. Alfal Afras Rafi Sin Marado Sharifi Manzil. Alfal Muhammad Shakur Gaf Alif Gemane Fushi. Alfal Ahmad Ambar Gaf Dal Tinato. Shukriya Salman Muhammad Latif. Dengue certificate tapasada madhavar argon bara adavar kama dhannawadani Islam kan takabe Bishega PS Muhammad Adil Muhammad Adil. Alfal Ahmad Ibrahim La Mabedo Dharma. Alfal Ramiz Muhammad B Mola. Alfal Abdul Hamid Abdul Rahman Noon Mafar. Alfal Ali Shahid Ba Kudari Kilo. Alfal Ahmad Ibrahim Noon Horoto Zamanike. Alfal Muhammad Yaqub Lavin Kurendo Ziza. Alfal Muhammad Abdul Karim Hadal Mundo Nurani Mage. Alfal Abdul Nasir Yusuf Hulma Flat Eking Ati Hanoi. Alfal Jamshad Ali Halif Keda Mahmage. Alfal Hussein Faisal Ba Kamatu Falas. Alfal Ibrahim Abdul Razak Fafninando Fermage. Alfal Abdul Rahim Abdullah Dal Hulutali Monimage.
الفاظ شفاء عبد الرحمن ألف تال محبة ودرس. الفاظ إبراهيم زاهر تا غادفوشي واغلي. الفاظ يوسف حسن با مالس روشنيگي. الفاظ آدم نصير علي ألف تال محبة غلفامگي. شكريا أحمد عديل. لينغول سرتيفيكيت بسادة معاون ورا أدوكا تنوم إسلامي كانت به خسارة ديريكتور جنرال عبد العزيز إسماعيل غريب. عبد العزيز إسماعيل. إبراهيم ريان محمد همل لكسري. الفاظ إياس أحمد نون مافر. الفاظ علي هارون هذا القلدفشي نومس. الفاظ محمد زكوان أحمد. الفاظ حلف حميد إبراهيم حالف فيزاتو أترمتيجة. الفاظ مسلم بن محمد يوسف لا ماوى ذكرى. الفاظ إبراهيم زاكر جليق تا ويلفوشي ماز. الفاظ مسلم بن محمد يوسف لا ماوى ذكرى. الفاظ مايز بن مستاق ألف تال دانگتي مالس. الفاظ حسن ريان سعيد خلمال فلت أدي هتره دي. الفاظ إبراهيم فيصل غافل فينيجلي هندوري آگه. الفاظ حسن حليم لام خليدو فردا باغيچا. الفاظ عبد الله نوفل غافل فينيجلي هوانا. الفاظ أحمد مصطفى راينغوراتو ميناس فيلا.
Rahul Dufar Sakili Hiya. Alfal Asim Adam Gaftal Tinatu Udabani. Alfal Ahmad Humed Shaven Milando Lakilot. Shukriya Abdul Aziz Ismail. Dengue certificate pasada organ varahada berkam kudanna Islam khatka biha wizara ke director Muhammad Shafiq are. Muhammad Shafiq. Alfal Ahmad Sujar Sujat Gaftal Fiore Beach Villa. Alfal Yusuf Ahmad Munawar Noon Holutu. Alfal Matthew Ahmad Gaf Namfashuige. Alfal Nihurir Daud Daftar number Den Khatare Falsa Sate. Alfal Inan Tollat Muhammad Mimalif Danas. Alfal Amr bin Muhammad Abdul Rahim Himber Dubugas. Alfal Muhammad Ayan Ibrahim Mim Salja Magid. Alfal Jafar Mahmud Aliftal Mamigili Fihiali. Alfal Amir Rushdie Mim Mula Vicent House. Alfal Hassan Ukasa Muhammad Aliftal Toddu Ashrafigil. Alfal Musa Nusair Batulado Mini Castorge. Alfal Hassan Khalil Hadif Molado Finihia. Alfal Firunas Ibrahim Bahitado Minas. Alfal Abdul Matin Abdul Karim Bakendo Budures. Alfal Ahmad Umar Manik Rafan Chambelige. Alfal Lut bin Abdullah Najib Nun Holodo Julia Manzil.
Ramiz Abdul Rahman Alfal Mahmoud Ramiz Abdul Rahman Laven Hinnar Alvi Lage Alfal Abdul Rashid Muhammad Shaven Fedo Wawati Alfal Zaid Hussein Halif Maranto Rosemead Shukriya Ahmad Shafiq Tengman certificate the Basada Mara Adverka Utandawang Islamic Katakapi Wuzara Deputy Minister Alfal Ibrahim Asim Karim Ibrahim Asim Alfal Muhammad Majid Khalif Dittu Alfal Ismail Hafiz Laven Olwal Fushi Alfal Aksa Muhammad Laven Formula Alfal Zuhri Ali Al Kudawadu Alfal Abdullah Nasir Hadal Vakaratu Dinar Alfal Abdullah Ali Faf Nilando Mavina Alfal Muhammad Arsil Faf Bilatu Novido Alfal Arif Hassan Tal Rimudo DRS Alfal Ali Riza Faf Magudo Ashrafi Alfal Abdul Latif Ibrahim Khalif Utim Bayatehege Alfal Adam Shihad Ibrahim Gafalif Tevado Dilsad Alfal Ahmad Amir Alif Tal Digura Alfal Abdullah Nazim Kaf Tulustu Dar es Salaam Alfal Ahmad Abdul Rahman Harith Marundo Weaver
قاسم محمد هذا القرطفشي ألفا الأعظم ظاهر ألف دال حنياميدو ألفا خالد أحمد ألف دال حنياميدو ألفا محمد زهير قاف دال غدو ماوهر ألفا فتح الله جميل دفتر نمبر 16 साढ़े सातशे अल्फा अब्दुल्ला आरिफ रोजमेट में मडुवरी शुक्रिया इब्राहिम हासिम Then certificate the Pasada Maragan Mara Adabarakon Ganama, Minister of State for Islamic Affairs, Dr. Musa Anwar Gario. Dr. Musa Anwar. Alfal Hussein Shiham Ramido. Alfal Ahmad Behzad Yusuf Badulado. Sheikh Nasrullah Ali Bakendo Ekamuge Alfal Abdul Wahab Abdullah Halif Takando Alfal Isa Muhtar Tawil Fushi Daftar number Fahid Dete Ate Alfal Ahmad Mikshan flat number Fansa Seke Te Sume Fahe Alfal Adam Ibrahim Daftar number Tine Tine Fansas Tine Alfal Abdullah Nashat Dal Kuduhodu Alfal Abdullah Shazli Raven Hinnavar Noorani Age
Muhsin Abdus Salam, daftar number Ashara 11. Alfal Ismail Ian bin Shan, Alfal Muhammad Salim Shahumullah, Alfal Ismail Ibrahim Ali, Halif Bara Handwari Age, Alfal Adunan Said Shaven Fedo Hikifin Femmage, Alfal Hussein Hasid Hassan Laven Nafar Anonage, Alfal Ibrahim Fursan Hassan Alif Alif Toddo Halaveli Mage, Alfal Hanif daftar number 21 note tine, Alfal Hanif daftar number 21 note tine, Alfal Naufal Niyaf, Alfal Abdullah Azhad Ahmad Laven Hinnar, Alfal Lut Adam Nasir Rahul Duffar Karankage, Alfal Lut Adam Nasir Rahul Duffar Karankage, Shukriya Dr. Musa Anwar. Thankful certificate basa adam algon wara adwa ka danam Islam markaz ke Imam Sheikh Muhammad Latif Ali. Ash Muhammad Hanif Shabin Kendikolo Ava, Alfal Abdullah Niyaz Hemver Muladuga, Alfal Umar Abdullah Takandodu Nares, Alfal Hussein Hazim Hussein Mimudikar Ateriga, Alfal Abdul Matin Ali Huluman Hiya Egar Diheg Egar, Alfal Ahmad Ashraf Hada Nellado Gaskara, Alfal Ibrahim Nizar Takibudu Peruge, Alfal Saudullah Morningstar, Alfal Abdullah Nasir Mim Kolufu
Fushi Greenwald, Alfal Abdullah Ahmad Faf Nilandu Hiya, Alfal Ibrahim Zair Musa Faf Nilandu Noor, Alfal Mamun Zunair Lavin Hinnavar Greenweed, Alfal Ali Rashid Ibrahim Alif Alif Himandu Dores Villa, Alfal Rayyan Muhammad Rashid Hulumal Dihai Fanar De, Alfal Musa Ahmad Faf Nilandu Noor, Alfal Ahmad Nashat Hatal Vakaratu Noorige, Alfal Musa Ahmad Faf Nilandu Noor, Alfal Musa Ahmad Noor Faf Nilandu, Alfal Mahmoud Ramiz Abdul Rahman Lavin Hinnavar Alivilag, Alfal Hussein Irshad, Alfal Ahmad Ibrahim Didi, Alfal Hassan Malik Minas Halif Washafar, Alfal Ahmad Riza Mim Mulid Dilbahar, Alfal Ahmad Munawar Kaf Mal Daftar Number Saada Bavis Hate, Alfal Hassan Malik Halif Washafar Minas, Shukriya Sheikh Muhammad Latif. Dengar certificate tabasada margan bara atafer ka maktana Islamic Karnataka pe wazir Dr. Muhammad Shahim Ali Said ka, Dr. Muhammad Shahim Ali Said, Alfal Muhammad Fiaz Hatal Nolvaram Madad, Alfal Yusuf Shayan Ahmad Samir Aliftal Mamigili Rabi'i Manzil, Alfal Ismail Aish Sharif Halif Horafushi Habib Manzil, Alfal Muhammad Shaihan Shiam La Mamendo Filigas Tushbe,
درست الفال إسماعيل زهير رفاع سيد هيتاتو خطوفة بلاك شامل فوقاتو نياما الفال إسماعيل عيس شريف حالف هورفوشي حبيب منزل شكرا منستر شكرا آسف هذه كوريا دينغوتي باري فراتو وعدكم من نمبر دين فراتكم فريم مقدمة مجيفة وإمي ما بانجي قوما بسوار كارث وآتي ورا كم بيهولا كتيمير توغيرت نيمال ده مرة مرة شكرا إمي فرتما بارنا مخاطب وعدكواني الشيخ نصر الله علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جزيت الوزير إمام أدي من الشيخ إسوري أقول لك كيف دمها إمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي بأولين فراتم مي جبونان دي مي يوتي تيمينات دن تيمينات تريك قرآن كمان القرآن مي فرتو كما كهما مي نمومك رسميات كترين وزير نمّون تك هما وربدا هما شكرو دنوا يا ايكوغا مفدا مي محاسنتاي ميغوتا موريا امامنا بدلوي أولمنا مي باك تخيال بدل كل مك فرصة فايكو دبي كمتك هما منشيا أكن خاصكو هما منشترا أتي إسماما أولنا مي فرصة كا وربدا هما شكرو دنوا مي يا ايكوغا تنك هما أولندو وريا إمامون كيبين أولندو إدمكي أولندو سيمنيكين داڑے گوتا أولندو كم إمام كيبس اوغا تري تواضع وري كتري غلمدو نمونا إخلاص تري كمتيغا نمونا إمامك گوتوغا إخلاص تري كمايكوغا مي وظيفة أدا كورابي كموغا أولمن إمن وما إنغاشي أزم أولمن ميدو ميهندا هما آكورما إنغاشي أزم آكو إغوتوغا أولمن مسك كورابي كموغا وما إنغاشي أولم يقين كوراني أولمن كم إمام كيبس إمامونجي وري udastaka kambodutnaka mikankama riyayako alunmenge imaamunge kambodunta vm avahaka hallu hoda dinumattaka koramen hori masakkatake koddinuma alundu hama jumla gotegga mitamuga hore eti dannawa ati ifadanya kankan kurabane kamuga yaqin kamves alunduge eba omme ya ekuga alunmen imaamunna deven hori luitake devwan alunmen imaamunna metuga rahum kora baik kamuga uma alon kama mitaluga dannawala ege toru alon ma faah kollam beenumba ekkame me annani me khasa goteka me atolo terega rarrasuga war gina faara ke rarrasu ke ki goeggo ta kankan hingamun daatam me feni endani ya me idari gotun koranna kankan me ministry hama guideline ke gotuga hama huriya dimalaka ke simamunna meduga eggotaka kan koranigan daana gotaka dennaw make ministry farata ingama ke alon sura bada de to be kumuga dannaw anwa kon nimmalani adawriya imam khasa gotage
أقسام الثوغة حسين شريف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرونا اللي بيفني بلا تري سكون أرونا بلا نتري سكون تري ما لبته. أرونا من حقيقة تقول ميتنا مية دعهم سبب ربنا فاهم عندي سبب كي تبي راجع كي كقول تقول تبي ميونا قولهم بعد قولهم سببهم ولا كذا كم تتكلم مغفور كذي كذي لكن مسألة كم مهتم هوتي هي هم دعاء كم كقولي كنداتي أصلا حقيقة تقول مي حاصل كلام بينو كان تتكلم حاصل نقول كل كده أنا بقولي إنه تمام دارو دونا واحد نستا إذا كنا بفعلون من جدة دي دوست تديو كله دي من عارفون من نسكم السعادة كله بنيرون أنا ما كان هم اللي إحنا كمان عارفون مميت كنا مكارف فرصتك حقيقة توجا مي أم من يتراكم بدل وسببهم حقيقة توجا مي كفادا رغم تكارون منا دي بيجي قصة هي جنب من هيك مي كم سببهم إمام كوريا كمرون ministra kami awam sababum kuriya gottanuga kantatta sangalwe imamunga kuriya mani me dibe kurme gen jetto to sababum hakikatu galon menna sarapun badata kananna te galon men edani تعليمي قابل بياكو مستقبل كتير راجع أيضا قبول كافي مالو بياكو نعم نتكلم نقول بيجي عندي حليمة أنا أقول حمد كمان عندما يكيك على المعاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حساس داري واله قال وانا مفروض ستميل بنيجي تو الحمد لله ده هو وربر شكر دنا مفروض ستميل كمرتكا. مي أول فاق الله نمر ورقينا نقطة تانو ناخذ فاق ولا ما في مفروض ما كم كهما بفدا محاسن تاعك فوري كم بينو نوت بينو تريكن أنا يتون على مي إمامنا ميرشيا بس ورا بودا إنسان سوي إنجاز. أو ميد كوراني كوريان ويتانو كباوا محاسن تاعك كي كم شاوغرو أخوريها إمامنا بس ministry haratuga physical komigota bayarwe mahasintaga bigentiyo adi hama yaku me mahasintaga haramnaga faratan kambodon take me amukure ingecce adi ministry faratu haramena dembenu ayushatte kese ingecce haramna imame kese dannala mate haramna mehuri radukure ya me kankan islako ekankan haramenge me masakatuga amali gotan tavis kurmuge azumuge mitani haramenge dumaki haramenge kambodon take ves alas amali halle geneste أنا أميد كورا غيرات كورا ويا ميرشاس ورق فيسين وانتا كمي مي بدل مغاس دفع في نمال مراسمية تبع دفع في أنا أميد كورا هم غامس مي أرمينجا إمامون ديها ورك فنارك أرمون وإيجن ديا يروكا أنا مي شكوا كورا أرمينجا بونيكا دوكا واه كارون من دينغن نبي فتا بدل مغا تكن وجيه نكوا غيرات كورا ويا إيكان عملي كتون تنفيذ وإيجن دارك كم إنتظار كورا أرمون مي أنا كم حاسن تاني مالا متاني وربنا شكرا والسلام عليكم.